Assalomu alaykum bir tug'an. Qayoqda jurasiz bordosh musulmon? O'tgan выпускda jurak qayg'ishib turgan kezde quloq qaqqila deb qayrildim ele sizlarga. Qirg'iz yigit at chopgan, alatolu tashitgan, qilich ko'tarib shamol menen cho'g'i jarishgan. Qazaq bordosh evininde nayza ko'tarib ko'p dushmanni changlatgan. Alardan da chiqqan jurak batırlar. Emi or tүйшүк düşkөндө başımızga. Alsırap kaldık o Huday senin aldında. Ey Kırgız, Kazak, Özbek, Türk, Arapçana başka ulutlar yarılıp bölünüp kaldık Müslüman bir tuğa. Hayır! Hayır! Arciho nel canale! Ушунча ташпор белек тууган, кайдыгер болуп жалган дүйнөгө аз кырылган, кол менен болбосо дагы сөз менен токтото албаган, бир тууган, эмне заман биздин мусулман.